Matiang'I atusalimie. Ni wangapi wako tayari? Mheshimiwa Fred, karibu. Abantu ba minto mbuyamole naende bona abantu ba minto natagete ko basabaiga nonyemba liba bwate chifugusera bona totegerere montegerere abantu ba minto itangani gango irenga kiega kuba kirambu yamo n'abantu ba minto mwenzipi aba Gusii baito abantu ba minto igomba njete lakini obwanje ni mwangaro kirinje n'abarayi baito no bo kumya nyasaba sesenyi naende igongo akira nyasaye mbiya mono twanyoreri ba twomiraniriga omanenero turaire koru 2022 kana twarwete mirimo ya serikali tukagenda gukora mirimo n'iziko abantu ba minto mwagenderere no bwanjani ryoka moko na kubori nga Matiang'I yachete achitobwatira nega ono yonacha asengenje sababu isatu abantu ba minto esababu entangani kwani munaenda wapi kuna mumanyete injego na aitwe mirimo ya serikali ngara jangarusie ga utinesa ati ngasusule ga ziga miaka 10 Ekera na bande mbachite bale serikali barororo mbabwatalite ngoli yabo bakulima so tokararatika tokire ndocha gutamerwa ngani ntwachiko wa distawe bakulima lite ngoli yabo ncenga gana okole mirimo aso mwaka oyo moetire kuri umwaka uria abantu ba minto tigamba tebie kene tinana korora korunyiburwa buna abantu bakotomera chi message bakotomera mangana aba pastor bakotomera chi sermon ne bungo abandi bakorecord ebinto ebyonzi bie binde naligirio monto consultant to komba to je korosi getabu abantu bakombolinga utakwera na gochaga tigama ngana yemirimo iyo gora ayira na gocha naendo rusie sati muna kwa rusie tine got na osusure gazi wono mbaboli ga bantu ba minto nabo motagete njitige meremeria ngira nebo jandu rusie sati bas wono mwangere libaga abangwana bali bangete gazi njembere ndi ebintu byabo no buronge kero mundu akoire gazi oko bakorera na maskani bali gerene liruba ligiya batebi ngabwa mwabo abantu bazitumba ngane timbu yamano tiganje njusi kore gazi azeito nainu kana kole meya ino gabo eli yakabere egento mwabere mo komboli kerengaki koroji message Jones B Matiang'I ngochole obwatana n'abantu bande mukwana nebisa kubinde Kenya n'abarayi ba Gusii mutora togende sabali mbana mwamboligo ono nenje tigamba boligo ntayari muri kombwati singende njire iyo ono ni numba sabali baga ekigara ni nwa banene moko ngalibaga na ndinko baelezande mna mura banene emirimo imo ontebia wakubwa wa kuandika watu kwa hiyo kazi ni nyinyi na kitambulisho yako na kadi yako ya kura. Hiyo sio kazi unaweza kwenda ujitangaze huko eti mimi nimepewa kazi. Hiyo ni kazi unapewa na wananchi nyinyi. Njewono mwategete benga ntayalende elinde muri wo mumanyiko bangabuna moko ndika. Ona ne kwanire njibwe ko monyene ntayalende.
nechi point ibere ngokorera manganaya nechi point ejibere nechi igonda gatoko basabali baga mokwana abantu bonse bategererete. Will you allow me na munipe ruhusa niongee na Wakenya kutoka kaunti zote za Kenya? Mtanipea nafasi hiyo? Kwa nana abantu bonse ko Kenya tora buna tora gendi ezi aitobosio e point yo mwerio mokorera abantu baminto igamba njete muno maite kianda ge komi na gasteri me chande stende njene bambo tuko semo gaso gastimbo a problem nero ndale ko basabege ndekama abantu baminto we took on a shida. Yeah, I want to tell you this, my friends, because I know when there are challenges in a country such as we have now, and we have many challenges, let us not pretend we have serious challenges. We can very easily be tempted against each other. We start beating each other, to be divided and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali nawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika, tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno, hii nchi yetu iwe sawa sawa. Tumekubaliana? Mimi nawashukuru sana. Tushikane sisi wote pamoja, tuende safari hii, tushike kadi ya kura, tupige kura, tukae na amani na upendo. Hapa Gusii this time round tutatafuta hii kitu na mkono wa kushoto ili tuende pole pole tufike hapo. Mungu na wabariki. Asante.